سروزیر بلوچستان میر سرفراز بکٹیا بلوچستانہ پنجگور و موسیٰ خیلہ ناشر کاری ویلا شہید بتری پوریا گرانے کہلگو دل پدردی درشان کنگا شجاع آبادہ سروی تک شہیدان کہلا 5 لگ اور ٹپیان واسطہ 5 لگ کلدہ فیکس امدادی چیک ہم باربانک کتا سروزیر گشتہ کے شہید بتری پوریا گرانی زگانی وانگ زانگے ہرچم بلوچستان سرکار سرنگ سروزیر بلوچستان میر سرفراز بکٹیا لندنہ پیسرگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسی چا بدتمیزی ویلیر جتگ گشتہ کے قاضی فائز عیسی یک شرفدار مردمی یک ٹولیا ایک گپ ثابت کتا کیا سیاسی نہ بلکہ بدتمیزی بطور بلوچستان حکومت گنجائی حکومت چا لوٹی کے ویلا ہواری عناصر خلاف کاروائی کرنا یقینی جوڑ کنک بھی کوئٹہ ڈگری کالج سریاب نودر برا فیسا گیش صوبہ سریاب روڈ زہرشانی کنانا بند کتب فیسانی مدہ 100% گیشی کنگیتا زہرشانی درشان کنانا نودر بران گوشگوتا کہ گیشتری مردم نیزگار کہلت سیاری دارن فیسانی گیشی بار لڑت نکنا پاکستان پیپلز پارٹی نے گچا کوئٹہ پریس کلب ڈنا 26ویں آئینی ترمیم بل پاس بوگسرا جو میں تشکر دارک بتا کارکنانی مزنی کچا باہر زر تک ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی غزالہ گولا سردار سربلند جوگی زئی ضلعی جنرل سیکریٹری ولی محمد وردگے ہم ساڑی بتگا کوئٹہ الیکشن ٹریبیونل 1 نے ججہ پی بی پنجہ یک چمن گچنکاری ازرداری سرا محفوظ فیصلہ اس کا 9 تک الیکشن ٹریبیونل اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی خلاف جمداتے انتخابی ازرداری خارج کتا اصغر خان اچکزئی ای درخواست دائی کتک چشکے الیکشن ٹریبیونل جج عبداللہ بلوچا محفوظ فیصلہ اس کا 9 تک انتخابی ازرداری عبدالخالق اچکزئی خلاف گوچی لیے بہتان جنبیتا سی بی آئی پاکستان پیپلز پارٹی نے گچا ملک میوہ خان مکسی سروکیہ 22ویں آئینی ترمیم میں منظوری پد اظہار تشکر رواں کشگتا رواں کا باسی مردم حوار بتگا کیٹاپ سر ڈائمنڈ گراؤنڈ شہدی ڈاکٹر کے نرینامہ چا یک مزنی ٹورنامنٹ جارجہ تک کوئٹہ ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن صدر مراد اسماعیل تربت پریس کلبہ کانفرنس کو تک پریس کانفرنس کا نانا آہد جارجہ تک کہ شہید ذاکر کے نرینامہ یک مزنی کرکٹ ٹورنامنٹ برگندارک بھی یہ ٹورنامنٹ صوبائی وزیر میر ظہور بلیدی اور ڈپٹی کمشنر کیج اسماعیل ابراہیم میں کمک کنگا بھیسا داتا مزن وزیر شہباز شریفہ قطر مزن وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کو گندنین کو تک دوحہ بیو کی گندنندہ دونین کی سیادی تجارت سرمایہ کاری توانائی دیگر پیڑاں کمک گیرش کنگے سرا حیال و لیکان درشان کنگ دیتا شہباز شریفہ پاکستان اقتصادی دیم رویہ قطر تعاون ساڑتک و جتائیں پیڑاں قطرہ یکشلہ پلہ مرضی کنگے سرا منت گفتگ و قطرہ استے پاکستان یعنی میزبانی کنگے سرا قطر منت گفتگ مزن وزیر شہباز شریفہ گشتک پاکستان دوی ملکانی نیامہ دیم روی حاصل کر ادا کن شہباز شریفہ قطری و مزن وزیرہ میان استمانی و دنگی جیڑانی سرا حیال لیکان درشان کو تک و دوی رہشونا چیلنجانی گردار واسطہ ایمنی گشگیواری وتی کم کے ضرورت سرا زور داتک نائب مزن وزیر اسحاق ڈار گشگین کے سی پیک منصوبہ چین نیم گچا یکتی کیے چینی جمہوریہ قیام 75 سال سر جبو کے سرا پاک چائنا انسٹیٹیوٹ چردستیا مراگش بردندار بتا مراگش چتران کنانا طریقہ وزیر گشتک کے چین دیم روی انسانی راہ دفتر جوانی مثالیں موسمیاتی بدلے چینی پالیسی ستہ کر دی پاکستان 160 پارلیمنٹ باس کا امریکی کانگریس سے 62 باس کے پاکستان تہیجا اور حالہ دزمان جنی کنگے سرا مزن وزیر شہباز شریفہ نمدی نوشتک
پارلیمنٹ کے بعد کا خطہ نوشتہ کتا کہ بانی پی ٹی آئی یا ریاستی ادارہ خلاف سیاسی تشدد مجرمانہ دھمکی متعارف کرائیں تک 9 مئی 2020 مسئلے سطح سرا سد کو سوج و پرشت پروش کنک بتا پاکستان تحریک انصاف رہشون عمر ایوب گشتیں کہ بانی پی ٹی آئی جیلا آسراتی واتر زور گتگاں آیا غیر معیاری ورگ یک بگیں چریشیا بانی پی ٹی آئی فوڈ پوائزننگ بتا راول پنڈی اڈیالہ جیل ڈننا چاتران کنان عمر ایوب گشتک کے موتی لیڈر اگو گندنن کنگے واسطہ اتکگم بلے مارا اجازت یک نبیتا حامد کسی فرمان عابد پی ٹی آئی اگو گندنن کنگے اجازت یک نبیتک پی ٹی آئی راشور گشتہ کی بشرا بی بیا جیلا ترندی جاوران دیم پانی کنک کب تک ماں بانی پی ٹی آئی و بشرا بی بیا خراج تحسین پیش کرنے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کراچی شرکیہ کار ساز ٹریفک ویلا ملزمہ بری کتا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کراچی شرکیہ کار ساز ٹریفک ویل کیس پوچھتاچھ تک مرتگی مردمانی کوہل نیم گچا اصلاح نامے اپد ملزمہ بری کنک بیتا زانب بی بی کار ساز نزدیک ویلا ملزم گاڑی ڈک ورگچا پت چک ویران بیتگاں پاکستان آئی ایم ایف اگو تیبوتگی میکرو اکنامک و مالیاتی فریم ورک 20 جور بتک نو حکومت گرادگاہ ہچرا پش نکب تک ابے دشیے کیا اولی جائزے مہا آئی ایم ایف عملہ چا دوبر چاری درخواست بکا ہما کے اب طرف ڈالر ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ای ایف ایف ردا کنک بتا لبنان ایرانی حمایت یافتہ مزاحمتی گل حزب اللہ اسرائیل دستہ یک ماہ نیامہ دو رہشونانی مرگا پد ہفتاد یک سال شیخ نعیم قاسم نو کی سروکی کتا خبر رساں ادارہ اے ایف پی ردا شیخ نعیم قاسم عمر ہفتاد یک سال آکے حزب اللہ بانی باسکانی تحہ شمار بھی و حسن نصر اللہ شہادت پر حزب اللہ قائم مقام سرو کے بستار وتی فرض پیلو کو تگن شیخ نعیم قاسم اشیا پیش حزب اللہ ڈپٹی سیکریٹری جنرل فرض پیلو کو تگا سورے نہاداں افسد کلدار معمولی کمی بتک گستگیروچا سورے نہاداں برسرے سطح سر بتک سور افسد کلدار ارزان بوگپد فی تولہ نہاد 2,88,200 کلدار بتک ہمیں وڑا 10 گرام سورے نہادہ 66 کلدار کمی بتک آئے پر 10 گرام سورے نہاد 2,46,228 کلدار بتک زانب بی بی گستگیروچا سورے یک طول نہادہ 2,900 کلدار گیشی بتا آئے پد نہاد برس ترے سطح سرا سر بتک